megalayapost.news. Tipat ba nadu kinang ilam snong kinahingkai jeng snong beper katain kaput blok 2 Hariboy district kilapan pau kejing kenduk mau siang ha kabadi bat kapuli puti namar kembalong hadu mentang kita gisnong kaput kim don ni kiskul bagi ceka puli ke bebiang ha kabal sudan tang kiskul bal aseng da gisnong bagi mat jing shibon ban kentiu ya kapuli puti u MLA kemauti wa Charles Marngar mentang singi lo alum sendan da gijing lang pajba ha gisnong laper naga benta penyatir niatai halor gijing bat gijing jinjar katain kaput ha kabadi bat kapuli puti bat kumno ban kentiu ya kiskul katulop kino hingkai bat kiwe-kiwe hakaba hadu menta kim yo setia kino gilat jingrap nak sarkar hakaban kentiu ya kapuli puti ki khna katain kaput hagini gisi kino hingkai bat ngilam snong hagati katain nadu kasnong laper ummat tu pedeng telet sder hi bat kiwe-kiwe kilapan pau bagate katain hadu menta kamdan kiskul ke babiang lait no tang kiskul snong kiskul mission wala syukurshan ni pajba ki bakut tang ki kelas rit bar kalong sisa ke jing ke bakrau ikin hengkai pan pintelun ya ki kam namar nalor ke jing siu ke barit bagi yo katulop ru kamlong ke batikana bateng-teng ke sakut hadu si snem ru bat na kini kin bil klik snong ila pembet barkhat arot kin kai na go ke school nang ta ila pembet barkhat rang ba snong bat ki MC member Dalam kumno ru ya perkhat ba lai po sau po ngodi dengan sokmen ba pila pelapor bat pila response yang kejing kerpat kejonga ban ya don lang ni kesni ban ya keren ya kikat to ne ki kam tam ha bede bat ke education lane ba bede bi school pi dong ke kejing wan jonga ban kesni ne ke de ban ya slok ban ya keren bat kejing ke pule ke putih tak ada kejing wan dengan kesni kabaning kong kadai kalian support lane kijing duna banyo jing kershan ha kalian ki kena school lane ha kalian kinong hikai kumki jing seu tulok namar ba pil atipi ka kamnong hikai ka kia bha bat ka adu kata-kata bat kumjuru ha kalian ki kena school namar ba ki ha ban siu na palabe pil atipi ki mission school bat shani satan juni kidai ki kimi ki pa ki bayar yang ki bayar duk ki bayar kerdu te kadai habaro arliang kamut bangi duna kata ka jingyo jingyara namar ba ladani yo kum ki school sarkar kamut ba kini ki khna ki rakham duna ka jingseu hakaju kapor kini ki ka katulop kino hikai par ni rakham yo e ka jingseu ka ba ni khamla ban kershan ban email ade kata kamat ka banungkong bat kamat ka baar kadai ka infrastructure kamut ba ki building ki blackboard nang ta ki kini ki bench ki desk kitur ki duna bha kum ki pan khanai de te kita ki mat banga sot banga yo i ba ki kelum lang ya baro ki jing e juni bat mentang ngabu ken saya kini ki mat ba namar ba katkum ka skim lani katkum habaro ki man ki shnong ki shaidon ki ka jing ai jong ki sarkar pre primary lani ka primary bat elementary kini ki higher secondary lenyum nom ya keren te balai sa na pedeng at least ka way ken ninyo daladang ninyo ka pre primary lesing ila banyo no da ka elementary namar kito ki elementary ki kila bandai de ki akan badi te tang kito ru ninyo at least ngakwa ba bansot hai ki at least ninyo no ka way ka pre primary la ka primary elementary le iswang ya keren pat ya kata te ka baar namar kini ki school shane ki dang bon ba 4 don ya ka judai school te mantaban le judai school ka jenjar bha te ngabu akhwat jong phi ken namar ba da lada ki diman palat ya katuka ka kriteria ban yo judai school kamut bakini ki than ki school jungi kamut bakin yo hakim poison chono te ngaku aban ya rablem ken ban namar kini ki school shani katum ga jingtip jonga de tang ka ummat ba yo judai te abat ko umru namagi ha gitu ki por ha tu gisnang dang suk banyo judais mantapat ki kriteria ban fulfill banyo judais ka jenjar bha te kamut kini kenya ko aban abu akmat jompi ya rablem at least ban banyo judais ru namar hashwa bangin rung kanu ka school ka ba kum ki government school ni ha banyo judais handai kini judais pat ki kham jenjar te kata kenya bu ba at least kini ki school ban rung no kum ha kini ki primary ane pre primary but elementary
Bat hadik nama kini ke Central School nga kenal ha katugas ni balik kendo bat ICM ru iong ba ki Central School kin am don jingtut. Ta balik ngim la mo ban non ra ki Central School chani. Nama ki Central School ru ki bon. Kajing he bat kajing ar ng musnong ni ngim la su ban play ya ki kun kiti po ng musnong silikadon nomor kajing jar for slap pursuit itu. De kombolong ta kinohikai ki don arngut. Bat ke building school ru empat don. Ya katulap no hikai ru kusem jing yangi ban siu mo da ngi kilung kemi pa kombolong ile mto snam ya kini kisnam modap wat lang hidup guna ya kata jini arab na galyang ke sarkar kadang don jing kerman namar ka jing rep jing ki ni kadang hambiang kom sar lele te kom mentau snam lele ke we skul ke banga penian banga long mangah kom presiden haduk kat menta ya ka result seteng snam jong ki kena borok ngi ledep ban sam dari ya ketika tulap jong kino hikai pat wat tang si benai ro nim pelak banai hidup menta se nagalang junga tang tahi kajing keparit hakmat joki ladalong kepala tole nang menta keting senong bat kadang gini kai jong kana ka school jongi nisam jing sibun sar na ka benta kane na marba ngi don ki kena ar pusan ngon andre ke jinsiu ngisu sim kumto malana ki kena jongi tang ba hadu kata kimla na marba nidai ki kasnong ka badang don ke jingduk jing perdu kimla re banesi ya ka baskul ru te kumju ru ngamla klem da ai ke jing sungu na ka benta ka managing committee jungi ya ka bamla ban pendap na ki kena ni pendap ni na ka komiti ngidon ni kasnong blonde Dewan Media Ketua Reski ia kini Klikshno kaum seder kaum ni klik kaum matwan kaum matu bat kaum lape ini kita kisnong kiba nala banong ma kidang dei kidang hap pada kedan ke bong kiong tin pare school less village kidan hoi ki school malomala kiba kisang na kalen kisnong lat no kisnong mini kiba kisang na kabalang ndai ke basmusi kalong ba kadon kisnong hang ni hap nong klik ro keba kipa don school ka school empat ka jinglong MDC ala juwan sini ndai kabor MDC kabor ngamla banle ie namar ka jingret kabor ngamla banle ie dia kumu MLA hadin mangila de pani no sisen ngila long meeting aja tolong ngila pensoi ke jing e sega department ngila pensoi ngala ai lo ke memorandum show education minister but haduk mentang yang ngam ya ke respon nang kalian ke gom haduk mentah ingin padio ke respon tingin tip kalong kumno nampak la bano tenrei nga kwa bani tu ipi bakum we mele ngala sim le karai bana ka mentah ini ke school ini kan real click school ki badan hak ini ki area jongi sene laj no ki umtli ite ki badan umang ka bangi ngin sai baik pada ko we kesni bani kendo baki ngila sim le karai ba na ka mentah ki nong hikai miru kat bangala na ke MLS kim bana ka tulop ko jonga bani rap le miki te nang tas ko weru kumbalong mentah baru kini school kim padon school beli kini ke badan home lo ke mentaru kade ke ying dor bar bat pelong school hangi ke baru ai kisni kisnri kisnong kim padon school building infrastructure kim padon tena geleng jonga mentah sngi ngila sim ni karai ba lakum no kat bala nang yakun sitam ban penyo marmar iwe school building nakam tagi ini kim kliki kisnong to ban penyaj baik penyaj anti pat ya kini school ki badan ka boda ka jongi ngila sim ya karai mendak ski bandan ka wei komiti ka bakrpak ka ban pek ban kemi ya ki school baru da ka jinge trelang bat ka school managing committee bat kinong hikai bat ya ka keteng ngila ai ka education committee border area right now bat kani ka committee nangalong advisor ngin senang tep susu ikinong kam namar ngihap toplot yang paro ke bodar ke jongi in sa tep in school managing committee member in sim kino hikai in sim ki riurang ba ki long committee samla ki badan ke jingkuk ki badan ke jingkwa ban kentiu Megalayapost.news